Jisu Kristo sini mathang mungno tubu mani pesone snamui ri mani pesone a Kristo ni je sacrifice Kristo satok jakmani lasi phunuk jakmani bojakmani thui saklai jakmani khukti musu jakmani thapar jakmani abo bebak tongo aboni bagai Jisu Kristo singno je mathang mungno rikha a mathang mungni ukologo boni joto sacrifice sini papni poja rujumani sini lasi mano namani sing buini basang bisaro basara nangmano Jisu abono namani sing je samung hamya khlai pap khlai mani khuktui musujak thai tomano Jisu abono namani sing lasi phunukjagui osonman khlaijaknani tongmani thapar jagan tongman Jisu abono namani joto yase khukse khlaijakmani even boni je sengkhari tongmani abono suda phuimani Bible rijak tongo abon bagai boni mokol kholopmani kabangma bono thatta baji khlaimani aw joto sacrifice ni ukologo se aboni poreo se sini thani mathangjak mungno phai phayo aboni agolo se sing mathangjak mungmano sing tinio mathangjak kha hingake tamni mathangjak kha nini mathangjak mani ukologo sabong khlaikya sabo sacrifice khlaikya sabo poja rojo khangke Jisu Kristo ani a mathangjak mung ni pesone Jisu Kristo ni sacrifice boni satok jakmani boni kosto manmani a jinis sing muito manarik nai aboni yagolo se nini a mathangjak mung paka pokto karak ning je jagao biswas khlaimanabo Jisu Kristo ni sacrifice ni sakao amon bagai tinio Jisu Kristo tamni Krosso khasi jakha Jisu Kristo tamni bagai sini bagai thikya abono tui sing wansuk laino ang pornai 1 Korin 1 ni 18 sing barbar khnalaijak Kristo Krosso thimani kok abo komorui thangnaruni thani samung nangya tamokhe sing mathangjak naruni thani abo kaitoni phan komorui thangnaruni bagai hini sao je mathangjak mani no saimanyaroni bagai a cross ngake lasima singsa a cross ngake thatta baji khlaijak nai a cross ngake mungsabuya kintu sini bagai je mathangjak boroni bagai ngake a cross sudu girjani kroisa mala kanjak kroisa yago kanjak kroisa tetu sijak kroisa sini thani ngake a Kristo sini bagai sacrifice khlaimano muito khlairu Jisu ani bagai thui saklaimani bujakmani lasi phunukjakmani joto kisu ani papni manthai no boru joi thimani no muito khlairu amon bagai room 1 ni 16 tamsa Kristo kothoma kaham no tui anglasia Jisuni kothoma gaham je good news hini himani kothoma gaham hinmani sengchar ha ganangai sukna ha tola ganangai kaisano kothoma gaham ni sao kothoma gaham male kaisa se ni sao tamabo omo poito khlainai joto borok no mothangna bagai kaitoni phan ni sao judairok ni bagai bo buini borok ni bagai bo ni sao a kothoma gaham no tui sini lasi thaikrei tamnei kothoma gaham tamno hinba gospel mathai mag luk johon asaite se kothoma gaham ekmatro Jisu Kristoni jibon bai nangjak good news kaisano abo Jisu Kristoni life bai nangjak bo sini bai sacrifice khlaimani bai nangjak kothoma gaham abo simise amon bagai a kothoma gaham asik phan a Kristo Jisu thimano je saiman nai borok mathangjak mani no bo saimani payo Hebrew 9 ni 22 omo soino kerong no riksake asik manirok bebak no thui baise susajago phia thui kosok rikhe simise sumsok nakarjago hini sao cross ni uddesho Jisu Kristo Krosso khasi jangmano uddesho tamo male lebi bijab singje pru poribano khuk tangano a lebi bijau tamo sa hamale papni khoma ekmatro mal matani thui bai sarjakma baise khoma mano ojorao aboni manano ei je papni khoma thuino kari mase manya aboni bagini Hebrew bijawai man sao mal matani thuise borokni pap ki hisano juri khoma sosa oiri manung kake a Kristoni thui abo bisik phan ganang abo bisik kahamung no hini sao a thui saklainaisa boni je boni thui no kothar kuk hayao direct sorgo tlangi thangkani saoble
nini ani yongoi sorgo direct a osai talangai thangkani saw kebuya kaitoni niyom tongo osai no karoi a tebar nekel ba kaitoni kathar hayo kebo phan thangmaya aboni bagui Jisu Kristo osai bo hinjago bo osai bo aboni bagui Galatia 2 ni 20 polimai ni sawo hake o kathang tongnai abo angya hini sawo tamnoi abo ani bisingo tongnai Kristo se tabo gang thangai tongmana bo kaitorni sajlano poito khlai tongma baise ang thangai tongo bo ano hamjagoi last ni kokno bo ano hamjagoi ani bagui sakno rikha ang mathangjakka hini simi saimamani bai simia tamni mathangjakka abono pol kaham ke saiman tamsa bo ano hamjagoi ani bagui sakno rikha ani jagao ani thangtayo ang lasi phuntai jagao thangtai tomon Jisu Kristo a jagano nakha abon bagui a pura knowledge tongmani bisingtike sina mathangjakmani foundation bisi karak aimiya sinara mathangjak mu amani sokpaya aboni ukologo khoroksa porisom khlaijak tongo abon bagui phari bo tamni bagui Krosso khajijakha sing kaisa kaisa ke nai thanglaino ek number Jisu Kristo Krosso khajijakmani karon hingake Luke 24 ni 25 26 27 pore nai tamsa hake Jisu borokno haihini saka tamosik asik norok butua gaja diari rok sawi klangmani kogrokno norok tamosik asik poito khlaina naya singsasa ongya sinino masia satokjakna nangya diba er mane Jisu Kristo satokjakmani bujakmani lasi phunukjakmani sorgao sakangno program sedongkha aboni yagulo Old Testament o sakangno saklaijakha Kristo nini bagui ani bagui satokjak phainai even New Testament o sijagya aje khosai rok phuijakmani abo Old Testament o sijak tongo aboni bagui duita Bible miluya complete dongmani aboni bagui tamo samale diari rok kok salangmani je sajla kaitini sajla singsa sawangya sini sakang masia satokjakna nangano abo Bible o sakangno saka er mane hake tamsa hake musini simi tei bebak diari rok bono tui elambak ni bebago asik sawi klangma rokno Jisu borokno sabai khonarikha Genesis ni simi yang Malachi jora aje bijabo joto jaga Jisu Kristo tong huni sawo a Genesis ni simi joto jaga Jisu Kristo mangse Jisu Kristo no kari kono Bible se ongya amon bai bepago ora saw puilani simi je Jisu Kristo kok sajakmani a bepak no tamsa hake musini simi tei bebak de rok bono tui elambak ni bebak asik sawi kalangma rokno Jisu borokno sabai khonarikha saw er mane Jisu Kristo Krosso rijani sakang ageno program ongjak ageno bobishot bani khlaijak a bobishot bani fulfill ongnani bagui Jisu Kristo kalbari Krosso khajijago te kaisa angkangke Jisu Kristo tamni bai kalbari Krosso khajijak himale kasam samaino pairi painani bagui borok kerong rakhui mai yongui tongmani sabat sal khlaimai yongui tongmani a kerong kaitor rimani abono khlaimai yongui tongkha amon bai a je kasam samaino pairi ui painani bagui Jisu Kristo kalbari Krosso khajijago katal ke singno samainan bagui judino Jisu Kristo singbai katal ke samai tangi hangkangke singtiniwo kabangma bolirogri ui lenglai tonglai khamo kabangma niyom bai sing khajagi lenglai tonglai khamo sabat salo horma mising ya hini sawble nogo kaitini thamsise klaine hini saw aboroni arogo sing klai tongkhamo ma thangjaknani bagui sini bai bisik tuksu khamo aboni bagui no Jisu Kristo kalbari Krosso khajijakmani pesone kasam samaino pairi uinai katal samai tangnani kokno saw 2 Korin 3 ni 14 soino borok khasia tabuk suda borok samai kasamno porikhe borni bakha ribai kholobjago samai kasam agino rikbai kholobai rikhani saw Kristo bai thanchang ma bai simise ari kholopma khukjago honi saw katal khe kaitor samai tangkhani saw age ke kholobjak taw ke khulukjak ni saw Hebrew 9 ni 16 17 naidi uil tongkha hinke a uil khlainai borok thika hwnui sawi manna nango uil mane tok jagani kaisa kagos uil potro uil tongkha hinke a uil khlainai borok thika hinui sawi manna nango a uil apurse samunangnai karon ang kathang toksa tabani noble thiman porse abo uil bonyongnai tamni hinba a uil khlainai borok kathang tongsaka uil mungsa samung sugya bo thimani yagulo simise abo samungo suknai Jisu Kristo samai tangmani samai katal tangjakha a samai katal kaisa uil saboni bagui mothani bagui kintu a uil ni bagui khoroksa thimani yagulo sibla uil to
abo karyokari ongnai ang thimani yaglo abo borni ongnai bahai ang Jisu Kristo nini ani bagai thwina nangkha Jisu Kristo thima baise singtinio a je will kaitini সম্পত্তি kaitini je sukna hani jotong kuri sing manmani abo samai katalo phai singabo man khable a thimani pesone kaitini plan bisik tong te kaisa tamni bagai Jisu Kristo thika hamale Jisu Kristo thimani karon nongkha sekango kaito Jehudini bagai no bo samung khlai kok sai tongmani kintu tabo Kristo Jisu thimani bising tei tamo khlai kenai di ipis 2 ni 14 tamni hinke judai bai buini borokno dofa kaisa snamoi Kristo se singno katha risiwo borokno kaglai riwoi kena ari snamoi tubu mani a berano Kristo Jisu bini basak bai sabai khani so kaitor sekango a Jehudi rono simise hamjagai tongmani te kono jatini proti basik focus area tongmani কিন্তু Jisu Kristo thimani bisingtei nono ano songjage himpano nono ano hamjage himpano a Jisu Kristo thimani bisingtei ke singno hamjakha mane kaitoni mokolo soma nongi thangka tabuk te kaisa nayano room simani soinitei somsok khlaike ma theinai somsok ni je bisar somsok ni je ain kerong kaitor sekangno sajak somsok khlaike ma theinai adomno sakable norok je dino a bathaisa ma theinai ni sawa dino no borok ni phola theijangjak ma theinai no kaitoni kerong slaijagya a kaitoni kerong slaijagya ni bagino borok se ma theinai hingkaba Jisu Kristo borok ni yongui ani yongui nini yongui jotoni borok ni yongui represent yongui basngo phainai a thimungno rujui manakha aun bain bo kalbari koso thiyo Jisu thimani karon tamo pap khlaike ma theinai a pap khlaike theinai himana bo kaitoni srai mungse te kaitoni kerong se te kaitor amno tui noromong ya te sensong ya aun bagino a thimungle mase mananai mase ma rujunai eke sawo ma rujunai borok ma rujunai eke borok rujunai ke to jotor borok thibaisinai eke aboni bagi borok no basin bagi borok no basin bagi borok ongoi a borok kalbari koso ma thikya tamo khe kaitor haino magana rimani abongkha sini subrai Kristo Jisu bai thanchong ma bisingti singno mathang plainai hini so bo kalbari koso thimani tamani bai kalbari koso thikya singabno nai lekhya te kaisa nai leno ipis 5 ni 25 26 porithana o sai hinjangnai rok Kristo bo sakno riui mo thano hamjak ma haino norok bo nihik songno hamjak di oro bo nukhungno nahari koksao tamosa o basai hinjangnai rok Kristo bo sakno riui tamo mo thano hamjak ma haino norok bo nihik songno hamjak dini soro kaisa nukhuni kok bo phayo Jisu Kristo mo thano bahike hamjakha thui riui hamjakha ni sawo mo thano tamsa sabisa mo thano tuyo sui kufur khlaibai bini kokbai abono kaitoni yago yafari rina hini saw Jisu Kristo kalbari koso thimani mane tamo mo thano hamjagoi tuyo sui mane sing sumsok ganangno sunani bagai kufur khlainani bagai bo kalbari koso thiyo thega bahai keno hisangni rok bo kathai ma tongnayo kokno sairi khoro mane bisik gombir nukhung khamani abo a nukhung khamani gombiro tano sanan bagai Jisu Kristo o mo thano hamjak ma hainrok ma hamjak nai hini saw ekeiro sing saimankha Jisu Kristo kalbari koso tamni bagai thikya Jisu Kristo kalbari koso thimani bere kaisangkha ke boni thuibai mo thano paikha boni thuibai mo thano suka kufur khlaikya a mo tha sabongke ning ang bokhorok sabo Jisu yathek yakung bukung yasi sabongke ning ang jani samung jani phangsa nabo yakni samung alada khunjuni samung alada yathingni samung alada jani samung aboni bagai bosino paikha te kaisa jaga nayano 1 Korin 6:20 bo norokno paikha aboni bagai kai to lobjana teikhe norokni bosakno samungo phunangdi Kristo Jisu kalbari koso thimani karon ongkha je singno painini bagai rangbuya rangsak buya ekmatro kathar thui saklaijak mung baise sino paiman naiba a kalbari koso thimani karon ongkha singno painini bagai ni saw tamo bai paikha boni thui bai paikha te kaisa singnayano 1 Pitor 2:21 aboni bagai se kaito norokno ringo tamni hinba norok bo bini yapirino rigna teikhe Kristo sakpangno norokni bagai satokjagoi phunuklangkha singno example rilangkha Kristo Jisu tamni kalbari koso satokjanglangkha singno example riklangkha norokno ang baike hamjak mane abono bo phunuklangkha
ख्रिस्ट सिंनि बागै जे सेक्रिफाइस खालामनानै काइटोनि हामजाक मानो फुंनानि बागै बसिनो एग्जाम्पल दिलांखा यावन बागै नरकबो आं हाइके यापिरि सेवै हिनि साव कालबारि कुसो थैनानि बागै हामजाकनानि ककनो साव हामजाकनानि काथालायनानि अककनो अर फुनुगो आवन बागै बो कालबारि कुसो थियो ते काइसा जागा नायानो रोम 5 नि नय बिनि थैनि जारै सिं ताबुक काइटर बाय काहाम हिनि रमजाखानि साव एर माने जिसु ख्रिस्ट कालबारि क्रुसो थैया हांकांके सिं हामया वनो क्लाइ टंखामो हामया नंखामो काहामं सिनङै बसिं काहामं इमांला खामो जिसु ख्रिस्ट कालबारि क्रुसो थैमानि बेसिं ति तामंखा बिनि थैनि जारै सिं ताबुक काइटर बाय काहाम हिनि रमजाखा आबो जिसु जतो सामुं ख्लाइमानि बाय सिनिया तै तामंखा हाके काइटर जले जागै यागल सुनानि याकनि सिं बबाय फियक जाकनाय आकक बिसिकसे कुबुइ ते काइसे हांकांके जिसु ख्रिस्ट कालबारि क्रुसो खासि जाकमानि बिसिं तै काइटोनि थामचि निनि आनि साकाव क्लाइनानि तंमानि काइटोनि जलिमा थेङै तंमानि को गया सिं साइमानो काइटो रंखा मल ब्रुम ब्रुमनि हामजाकनाय काइटोनि सिं अमाइके मा बुजिनाय काइटो साइड काइसाया काइटोनि सिं बुट साइड मा बुजिनाय ब आलफा ब पुइला काइटर हाके ब भाई पाइथाक उइमान यस ब पाइथाक काइटर आबनो काइटर बनो पुइला बनो पाइथाक ब हामजाकनाय मल ब्रुम ब्रुम तेवैसे yang olo थामफिनि ब जलिनाय मल ब्रुम ब्रुम काइटर साइड काइसा हिलिगिया काइटर समान बाबे बेलेन्स थाङो आबाहायसे काइटर आउन बागै ब जलिनाय हामजाकनाय बनि हामजाकमा मल ब्रुम ब्रुम बनि जलिमा मल ब्रुम ब्रुम से आउन बागैनि ब आलफाबो बनो पुइलानि सावब्ले पुइलांके बाहाय पाइथागंबा आबनो काइटर बनो पुइला बनो पाइथाक आबाहाय आबनि बागै ते काइसा नायानो कलसाइ 2:14 बेलायखे इम्पर्टेन्ट सिनि ख्रिस्टान लाइफो सिं पयतो राग्यांके सिनि थानिया माइ काबांमा सन्देह फाइनाय तामो सानाय जरो सिनि मुङै सैनारिक मानि लाकाइनो ब तानै रिखा ब लाकाय सिं केरं राखक याकारै काहामङै से मांगला खामो केरंनो जिसु ख्रिस्ट खालायपाइखे सिनि बागै सिं लाकाय कावमाङै तंमान काइटन थानियो मा थांजानान बाथिरदि ख्लाइताय हिनि केरं तंमानि आबनो तानै रिखानि साव सिं जे ख्लाइनि नांमानि जुदि मा थांजाकनानि हिंकाके ब आबनो क्रुसो कान्टा बइ खिबिरि सुखा जत नियम जत केरं जिसु ख्रिस्ट ताम ख्लाइका कालबारि क्रुसो कान्टा बइ खिबिरि सिकानि साव तै तामसा 15 क्रुसनो ख्रिस्ट साकनो माताय हामेरोनि बुग्रा रकबाय बखर रकनि याकनि फियकानि साव सिं जे माथांजाकमानि नो साइमान सुखा कन्फिडेंट टं सिरि जे सिनि लांमो माताय हामिया तै सिनो कबलै सिनि बिसिङो बसागो हाबैतै सामुं ख्लाइमालिया सिनि थानि रुक सुख फाइनाय थिंनो दङ एज ए बरगमै सिनि थानि कांमा अबाब फाइनाय थिंनो दङ किन्तु सयतानि सामुंले सिनारो तै कुरिखानि साव ख्रिस्ट जिसुनि फान अरनो सिजागो तामसा नायदि माताय हामिया रकनि बुग्रा रकबाय बखर रकनि याकनि फियखा ब काप्ला यङै बरकनो खावै मिसिलखे tlangै लुकुरकनो फां फांके फुनुकानि साव जे जिसु ख्रिस्ट जे कालबारि क्रुसो थाङो सयताननो खावै मिसिल हाइके tlangखानि साव सयतानि फान कुरिखा आन बागै जिसु ख्रिस्ट कालबारि क्रुसो थैमानि बिसिं सिनि ताम ताम लाबंखानायदि तै तामंखा रोम 5:10 आगि सिं काइटुनि केबेंनाय आरिसे माने जिसुनो पयतो ख्लाइया सोंसानि जत बरक काइटुनि केना आरि यङै बासाय दङ तावफानो काइटुनि केना आरि काइटर बाय बासाय मांगलाक जेसेकपानो सामुं गाहाम ख्लाइदि जेसेकपानो ख्लाइ दङैदि जेसेकपानो रि कुफुर सुमुइ दङैदि तामसा आगि सिं काइटुनि केबेंनाय आरिसे बिनि साजला थैमानि बिसिं तैसे ब सिंनो बबाय कथारिवो काइटर बाय हाकसाल जाक साललाइजाक तंमानि जिसु ख्रिस्ट कालबारि क्रुसो खाजिजाकमानि बिसिं तिके तामंखा सिं काइटर बाय काथानानि काइसा सुजुग मानखा सुजुग सिनि बागै जिसु ख्रिस्ट स्नामै दिखाब्ले बुजाकमानि बिसिं तै लासि फुनुजाकमानि बिसिं तै सातकजाकमानि बिसिं तै बनिया फिकुं लबमुं बिजाबो तामखे सानु खानाब्ले आल चुवाइ तिति चुवाइ खानि साव जागा करि खानि साव फिकुंनि कुनु पार जागा करि खासे के सापराक जाखा जे चाबुक बाहान नो काफाव बाहान साखै तुनाय जातनि साव जिसु ख्रिस्ट फिकुंओ जेफोरो साप्राफोरो थै करि खाबो नारो आसे के थै साख्लाय जाखा आवन बागै आहिनिया बनिया जे बख्रगो काटानि मटक रिजाकमानि आबो तो जबरदस्ति के सिगिरि मानि थै आफ्रुबो कलायो ख्रिस्ट जिसुनि थै बजत जागा साख्लाय जागै थाङो निनियानि बागै आबोनि बागै फानमाननाय नरक जेफोरो जिसु ख्रिस्ट थैमानि ककनो परिवानो काइटर सिनि बागै थैमानि आबो सिनो बिसिक फानदि
हिब्रु 10:19-20 हाके ताखुरक जिसु थैबायखे खटल काथार कुगो खा खिबिउई हाबुई मानसुखा ता मानासि दिहिनि सावो आ काथार कुगो हाबनानि जतनो किरिलायमानि थांलाय मालाय आंगुइ तंमानि असाय सिमि थांथाय तंमानि किन्तु तावक तामंखा जिसु ख्रिस्ट कालबारि क्रसो थैमानि बिसिंतै काइतरसिनो अधिकार रिरिखा निं आं असाय अंनानि ताबुक निंबो असाय ताबुक साबनि असाय काइतरनि असाय ओ संसारनि असाय हाइया abo context of bujin baya osai sini kok borogo osai ni tongmani ba sing osai keu amai osai buri sini ang tabu kaitini osai ongkha ning ang tabu suri mankha ning ang tabu kaitini प्रार्थना खायन सुजु मानखा डाइरेक्ट निना सुरि मा काइतर बाय सम्पर्क ongkha पास्तानि बिसिंति संहन बिसिंति थाननांलिया डाइरेक्ट निं आजागावनो ख्रिस्ट किरिंगि मानखा तै तामसा बिसो आबोनि बागैनो ताखुरक जिसु ख्रिस्टनि थैबाय खेसिं गोथार कुक हायाव खातरि हावि मानखा निमले काइतनो किनो नांलिया ब्ले थैन नते वाना नांलिया तामनिबा जिसु ख्रिस्ट सिनि बागै जतो सामुं खलायरिखा आवन बागै फारि सिं तिनिओ आ जिसु ख्रिस्ट थैमानि बिसिं थैखे सिं गोबांमा तिनिओ सिनि जे बेनिफिट सिनि जे लाभ आबो साचिनसै साबाया आं जे मेन से साव काइतर सिनि प्रभु सिनि बागै आमा थांजाक मं प्रग्राम स्नामिया हंके निं आं तिनि मा थांजाक हनि साइदे मान खामबा ब जुदि आनि बागै सातक जायगा हंके लासि फनो जायगा हंके तामो मा थांजाक हनि साखामबा आवन बागै फारि ख्रिस्ट जिसु थैयै थाङै बासा खांके सिनि मा थांजाक मंबो दङ सिंबो थैमानि आगो थाङै बासा नाय आव बिसिकसे कनफार्म आव बिसिकसे स्राय आवन बागै सिं जिसुनो यासाखा उकलक फासिं ते नाहानानिया बास काङो खासिगै सिं थांसैनाय ताबो